Hello guys, di berkaham jotono day ketal vlog baito isu phai kan genorong ani ko ang po kaisa story ni majaga story nong ka kaisa norma skang simna update ri jangna ang tam no vlog tui phai dong ge abono je blue special wasung awain inke omoto blue rok to jekhabon sinai Nga wasung awain jara first time nung nai rok ba jara first time khana nai rok brang ni boye khak nai laru laigi ke mahine onek tho wasung ni awain khemo ko ke breke khenai tem sa thau agorok nang no ang sa khana ri nai ke so tini ani blog bono tu ye nong nai wasung awain khemo mane pingmo abono tu ye no khene nei yo get so nai tong lagi norong te kaham da tong comment box kaham comment khai sadi te aboni skang ni video nang ni response nu ye ang onek khak chang ma to ha je and check ha kau kha Antre ke hakau khe last standing ang krum hapo sasiatre awain phung pai he pai dine no ha stop khe nai inke so last din ko photo no sanai jara subscribe khia ko new viewers rock subscribe khai di te bell icon no click khai di katal blog update man na bagai inke te tam sanai jotono ka ham ke tong di hambai like khai di share khai di te tam sanai am to juno sato Yes, so bye. Bye ya, sorry. Nai dong lagi video buskang wasung awai. Bau khe chini awain gura khe timo. Bono tro riklaye tui are khe chini tong khe chini bai pokhe mayo ar pochong khe tui bai khe nai. Bo tui bai khe chung to khra khe mix khe lanai bono. To bu pa ha bo ready wasung dama boye ge chung bono e guding kheno wasung pa dalanai Boto already sungma boye gechung to opening kheno moiri nai wasung ayon babning kheno mane som bolte khana khamya boding kheno moiri nai na ha Blue style wasung awai. so mui pe ha bo to bono chung pe ha phekau ye phung nang no breaking to ha and mui ha wow khak mui hale Tong phi se ko. Tong te khai am Tadi, ya, tak gitu.